салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро бо охирин таваллути тоҷикистону ҷаҳонпай мегирем. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба мавзӯи барномаи имрӯз 2 июн. эмомалӣ раҳмон ва президенти Покистон дар Исломобод дар бораи иқтисоду вазъи амнияти гуфтугӯ карданд. сокинони Восеъ ки моҳи гузашта шоҳиди борону сел шуданд, акнун тундбод боми хонаҳо ва дарахтони ин минтақаро кандааст. шамолое ки даре телевизорҳои Европа мебинед гирдбод, туфон. Алам хеле шида мешав барноми худо. бо зиндонӣ шудани гурӯҳе аз аъзои раисияти ҳизби мамнуи наҳзати исломӣ дар 5 соли пеш наздикони онҳо низ азият мекашанд. ҷанҷоли калон шуда буд. духтари хоини террорист гуфтам, хали бигем ки ҷудо шуд. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури Тоҷикистон имрӯз дар Исломобод пойтахти Покистон буд. ӯ зимни сафари расмияш ки 2 июн ба поён мерасад, бо раҳбарони ин кишвар дар бораи ҳамкориҳои дуҷониба ва ояндаи Афғонистон гуфтугӯ карданд ки ҳам бо Тоҷикистон ва ҳам бо Покистон ҳамсоя мебошад. ҷонибҳо метарсанд ки нооромиҳои афзоянда дар Афғонистон мабодо ба вазъи ду давлат таъсири манфӣ нагузорад. тоири сафар гузориш медиҳад. раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ва нахуст вазир Имрон Хон дар бораи вазъи амниятӣ ва ҳамкориҳои иқтисодӣ гуфтугӯ карданд, ба хусус дар бораи рафтани нерӯҳои Амрико аз Афғонистон ва нигарониҳо аз ояндаи ин кишвар. ҷузъиёти гуфтугӯҳо маълум нест. пеш аз ин мулоқот Эмомалӣ Раҳмон бо ҳаёти васеъ бо Шоҳ Маҳмуд Қурайшӣ вазири умури хориҷаи Покистон гуфтугӯ дошт ва вазири покистонӣ дар саҳифааш дар Твиттер навишт ки ҳамкориҳои дуҷониба баррасӣ шудааст. дар пай ин ҳама гуфтугӯву мулоқотҳо ду тараф 10 санади ҳамкорӣ имзо карданд, аз ҷумла дар бораи нақлиёт ва борбарӣ ва мубориза бо фасоду ришвахорӣ. аммо дар ин миён ҳеҷ хабаре дар бораи сарнавишти Каса-1000, як тарҳи азими минтақавӣ нест ки бояд нерӯи барқи Тоҷикистонро ба Покистону Афғонистон бирасонад. тарҳи мазкур 5 сол пеш оғоз шуд ва барои иҷрои он садҳо миллион доллар харҷ шудааст. ҳоло ки нерӯҳои амрикоӣ аз Афғонистон мераванд ва нигаронӣ аз бозгашти толибону нооромӣ зиёд аст, сарнавишти тарҳам номаълум аст. тоҷикистон дар гузашта Покистонро ба ҳимоят аз толибон муттаҳам карда ва гуфтааст ҳукумати он кишвар бояд кӯмак ба ин гурӯҳи тундравро баст кунад. исломобод ин иддаоро беасос медонад. бо вуҷуди чунин радду бадалҳо Тоҷикистону Покистон доду гирифту тиҷорати зиёд доранд ва соли гузашта ҳаҷми он тақрибан 50 миллион долларро ташкил додааст. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. меравем ба ҷануби Тоҷикистон. сокинони минтақаи Кӯлоб ки моҳи гузашта аз борону сел зарар диданд, акнун аз бедодии тундбод ранҷ мекашанд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода то андозае зарари расида аз вазиши боди сахти чанд рӯзи ахирро ҳисоб намудааст. дар ҳамин ҳол мардум дар суҳбат бо Маҳмудҷони Раҳматзода гуфтанд, шамоли пуршиддат бештар ба торнадо шабоҳат дошт ки дар гузашта мушоҳида накарданд. тундбоди шаби 30-31 май боми ин хонаро кандааст. аз шамоли сахт манзилу боғи сокинони деҳаи кадучии ноҳияи Восеъ ва ҳамчунин чанде аз иншоотҳои давлатӣ осеб дидаанд. ина хуна, на дарахт, агарот. ҳама чӣ мехоҳ, ҳама чӣ мехоҳ, нахайди десте нохӯй, ҳама чӣ мехоҳ. амирҷон амиров 58 сол дорад, вале бори аввал шоҳиди тундбоди сахт шудааст. ранги нами шамолое ки даре телевизорҳои Европа мебинед гирдбод, туфон. алам хеле шида мешав барноми худо. шавбру дидем, охи як ҳодиса буд. сокинон мегӯянд ки шамоли он шаба на танҳо дарахтон, балки одамонро ҳам аз по афтондааст. хадам берун баромадам, хидмат шамол вардошт, ира айдам баромад шамол вардошт, алҳамдулилла токи об партофташ. ҳам вардошт, алҳамдулилла токи семити партофташ. ҳар хидмат кӯя бало кам қапидам ира уч кардам. раҳбарони ноҳияи Восеъ мегӯянд зарари расондаи тундбодро ҳисоб мекунанд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба сокинон гуфтааст ки ба касоне кӯмак карда мешавад ки хонаҳои худро суғурта карда бошанд, аммо ин ниҳод то ҳол ҳаҷми умумии зарарро эълон накардааст. маҳмудҷон раҳматзода, радиои Озодӣ, ноҳияи Восеъ.
در شمال تاجیکستان باشد پزشک و یکی از رهبران پیشین ҳизби ҳоло дар кишвар мамнуи наҳзати исломиро ба зиндон маҳкум карданд. нисбати мирзои ҳоҷӣ муҳаммад моҳи феврали имсол бо иттиҳоми узвият дар созмонҳои мамнӯъ парванда боз карда буданд. ҳоло пайвандони маҳкум шуда ба авфи эҳтимолӣ дар моҳи сентябри соли ҷорӣ умед мебанданд. мулло Раҷаб Юсуфӣ бо ҷузъиёти бештар. میرزاقل حاجیمتوف از سوی دادگاه ناحیه 8 به 5 سال زندان محکوم شد و حکم او را روز 1 ایون در بینای سیزای رقم 2 شهری خوجند اعلام کردند. وکیل مدافع گفت از بالای قرار دادگاه شکایت میکند. مقامات درباره پرونده حاجیمتوف و اتهام او رسما شرح نمیدهند. علیه این ساکن ناحیه 8 با اتهام عضویت در تشکیلات اکستریمیستی یا بر اساس علاوه 3 ماده 307 کدکس جنایی پرونده باز کردند. پیوندانش میگن درباره پرونده زیاد نمیدانند و همین قدر میدانند که دلیل اصلی ضد میرزاقل حاجیمتوف یک نوشته او در فیسبوک است. حاجیمتوف یک از کاربران فعال فیسبوک بود و سالهای اخیر اساسا همچون پزشک درباره مسئله های بهداشتی اظهار نظر میکرد. دقیق نیست که کدام نوشته او باعث زندانی شدنش گردیده است. بعد آغاز شدن تفتیشات علیه میرزاقل حاجیمتوف خود او در این باره چیزی ننوشته بود. نزدیکانش میگن به بیگناهی او باور داشته منتظر حکم عادلانه بودند. فرهاد حاجیمتوف پسر میرزاقل حاجیمتوف به رادیوی آزادی گفت پدرش از سال 2015 به این طرف با مقامات هیچ مشکلی نداشت. پیوندان میرزاقل حاجیمتوف ظاهرا از زینه بالای دادگاه انتظاری زیاد ندارند و امیدشان به عفو ماه سپتامبر است. برخی ها در تاجیکستان انتظار دارند که ماه سپتامبر به مناسبت 30 سالگی استقلالیت در تاجیکستان عفو محبوسان اعلان می شود. هرچند مقامات تا حال در این باره رسما هیچ شرحی ندادند. میرزای حاجی محمد 63 ساله یا میرزاقل حاجیمتوف در گذشته در مقام معاون رئیس حزب نهضت اسلامی در ولایت سوغد کار کرده. به قول نزدیکانش ماه اپریل سال 2015 با خواهش خود از صف حزب بیرون شده بود. به اطلاع نزدیکان میرزای حاجی محمد در پرسش مفتشان نیز گفته است فعالیت سیاسی ندارد و با اعضای پیشین حزب در کشور ممنوی نهضت اسلامی در ارتباط نیست. گزارش مولو رجب بود. ضمناً امروز از زندانی شدن گروهی از اعضای ریاست حزب ممنوی نهضت اسلامی 5 سال رسوا سپری شد. زندانی کردن این افراد تأثیر عمیق به زندگی خانواده‌های آنها داشته است و همکاران ما در این باره مطالبی دارند. 5 سال پیش زندگی ده‌ها عائله در تاجیکستان به طور بی‌سابقه دیگر شد. 2 ایون سال 2016 14 عضو ریاست حزبی در تاجیکستان ممنوی نهضت اسلامی برای مدت‌های زیاد و 2 تن آنها به حبس ابد محکوم شدند. یکی از آنها همسری سابرینیسا جورابکова است. او میگوید روزهای اول صادر شدن حکم پسری کلونیش از سوی افراد نامعلوم تعقیب شد. بعداً مقامات خودی او را با پسرش به پرسش دعوت کردند. همه حکمی که ما را وای کرده بودیم در دست من آمده بود، همه حکم من او طرف روان کردم که شوهری من مثال به گناهیش تصدیق شود برای همین که حق نداشتی همون چیزا روان کنی گفته. سابرینیسا جورابکова همسری محمدعلی حید یک عضو زندانی ریاست حزبی در تاجیکستان ممنوی نهضت اسلامی با 2 فرزندش تنها زندگی میکند. پسر سیوم و بزرگش در خارج است. با وجود فشارها خانواده تلاش دارد برای اثبات بیگناهی و حقوق‌های زندانی خود دفاع نماید و همزمان با روزگاری سختی دست به گریبان است. سابرینیسا با شوهرش در 1 سال 2 دفعه هر بار برای مدتی 2 ساعت دیدار بینی میکند. 3 ماه یک بودچکه میکنه. هر ماه 500 سامانی میسپارن. خیسنگلام هر ماه نوبت کرگیان هر ماه 500 سامانی میسپارن. اما میگوید اساساً پیشبرد روزگارشان از کمک‌های پیوندانی شوهرش است که او و فرزندانش را در این شرایط مشکل تنها نگذاشتند. نیلوفر رجب و دختری رحمت الله رجب عضو دیگر زندانی ریاست حزب است. پس از زندانی شدن پدر، شوهرش با بهانه 2 فرزندی معیوب داشتن از او جدا شد. وقتی که می اومدن پشت در زده بودن هم بگیم که جنجالی کلان شده بود. دختر خواهین تروریست گفتم خیلی بگیم که جدا شد. بله. زندانی شدن 14 عضو ریاستش و سازمان تندرو تروریستی اعلان شدن حزب سبب قطعی فعالیت آن در تاجیکستان و فراری 10 عضو آن به اروپا شد. مقامات کمک کردن آنها به خانواده زندانیان را نیز منع کردند.
коршиносон ҳамаи инро як зарбаи фарогир мешуморанд. Многие были арестованы, другие сбежали за границу. Их родственники, которые остались, жены, дети этих людей в заключении. تعداد زندانی شدند، تعداد به خارج کشور فرار کردند. نزدیکانشان، زن و فرزندان زندانی شده ها که در تاجیکستان ماندند، زیر تعقیب و فشار قرار گرفتند. ما موردهای مجازات دست جمعانه را مشاهده کردیم. زیر فشار از سوی مقامات قرار گرفتند، تعداد از نزدیکان خود دست کشیدند. دیگر موردهای فشارها بود. در خارج نیز حالتهای کوشش بازداشت کردن اعضای حزب در تاجیکستان ممنوی نهضت اسلامی و در رابطه استفاده اینترپول را مشاهده کردیم. سبب را مقامات تاجیکستان طور شرح می‌دهند که گویا این حزب در آشوب نافرجام 4 سپتامبر سال 2015 دست دارد. در این آشوب بر رهبری عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان 10 نفر کشته شدند. رهبران حزب که در خارج برای بنیاد یک ائتلاف مخالفان تلاش می‌کنند، دست داشتن خود را در حادثه‌های ماه سپتامبر سال 2015 رد می‌کنند و آن را بهانه‌ای برای از صحنه سیاسی بیرون کردن خود مینامند. дирӯз қалби паҳлавони маъруф ва поягузори самбо дар тоҷикистон пас аз бемории тӯлонӣ аз тапидан боз монд. маросими видоъ ва дафни исмат абдуллоев дар душанбе баргузор гардид. хидматҳои исмат абдуллоев дар рушди варзиш ва бахусус гӯштии милливу озод, самбо ва ҷудо дар тоҷикистон беандоза дониста мешавад. ҳамкоронам нарзлои латиф ва амрдин олимов дар маросими ҷанозаи ин паҳлавони номдор иштирок доштанд ва гузоришро ҳамроҳ мебинем. ҳампешагонаш дар гузашти исмат абдуллоеви 77 соларо талафоти бузург медонанд. як рӯзи вазмин, як рӯзи мусибат ба тамоми варзишгарони ҷумҳурии тоҷикистон расид. акаи исмат абдуллоев ҳазорон мартаба парчами ҷумҳурии азизамонро дар мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ баланд бардоштанд. исмат абдуллоев беҳтарин мураббии тоҷикистон дар асри 20 эътироф гаштааст. ҳамчунин соли 1975 ба қатори 10 мураббии беҳтарини иттиҳоди шӯравӣ оид ба самбо дохил шудааст. ӯ замоне номдор шуд ки дар ҳамон сол шогирдаш саидмӯмин раҳимов қаҳрамони ҷаҳон гардид. дар давраи шӯравӣ чемпиони шӯравӣ шудан, чемпиони вай бисёр қим буд, барое ки дар онҷа 15 ҷумҳурӣ ва шаҳрҳои Москва, Ленинград баромад мекард. баъди марги исмат абдуллоев наздикони ӯ корашро идома медиҳанд. маҳмуд абдуллоев бародарзодаи ӯ дабири кулли федератсияи самбои тоҷикистон ва довари дараҷаи байналмилалист. умуман соҳаи варзиш як шахсиятро аз даст дост ки барои тоҷикистон хизмати бисёр кардааст. исмат абдуллоев пеш аз мураббӣ буданаш варзишгари номдор буд. ӯ дар ҳайати дастаи мунтахаби самбои тоҷикистон соли 1971 дар спартакиадаи халқҳои иттиҳоди шӯравӣ ба панҷгонаи беҳтаринҳо дохил шудааст. ва бо фармони вазири маорифу илми тоҷикистон хонандагони синфи якум аз 3 июн ва муассилони синфҳои 2 то 11 аз 7 июн ба таътили тобистона мераванд. ин тағйирот дар ҳолест ки аксар сокинону волидон аз тӯлонӣ ва мушкил будани таҳсили кӯдакон дар синфхонаҳои гарм шикоят доштанд. бо қарори қаблии вазорати маориф таҳсили мактаббачаҳо бояд аз 7 то 14 июн идома мекард. ин хабари охири барномаи имрӯз аст. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ кардед. хабаргузоришҳои дигарро чун ҳамеша метавонед дар сомонаи радиои озодӣ зернишони www.ozodi.org бихонед. фардо шумо аз онро бо хабарҳои нав мунтазир хоҳем буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.